Amakuru agezweho muri aka kanya tugiye kukubwira uburyo u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiye gusinya amasezerano yo kuba bahagarika iriya ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho, aha za Uvira hose za Goma za Masisi. Iriya ntambara ikaba yahagarara. Iki kintu impamvu kigiye gushyirwamo imbaraga cyane nuko Amerika yacyicayemo. Amerika yamaze kucyicaramo, yamaze gushaka kurya ku mabuye ya Kongo, yamaze gushaka gusahura, niko nabivuga mu bundi bwishi nuko nyine pe nyine hasinywe cyangwa ejo cyangwa nako n'uyu munsi kuri saha ya saa moya harasinywa amasezerano, harashyirwaho umukono w'amasezerano yo guhagarika iriya ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Kiseketi Chilombo ari kuvuga yuko biriya bintu bishobotse kuba byakunda, yuko Trump yaba amukoreye ikintu cy'ubwenge, ikintu cya danje, ikintu cyatari. Nyine ari kuvuga yuko igihembo cya Norvege yazaba uwa mbere muzamuhesha icyo gihembo cya Norvege akakimusabira. Igihembo gihabwa abaperezida bakoze neza. Nyine mu busanzwe ari kugaragaza muri iyi minsi Trump yuko yitaye ku bantu kuri izi ntambara za Ukraine n'Uburusiya, akagerageza kuzihosha, ariko se abantu bari kuvuga ngo ni igihembo yishakira cyangwa ni iki? Nyine ni ibintu bigezweho, si wamenya icyo ashaka. Niba ashaka icyo gihembo cya Norvege ntiwamenya. Nyine Afregisitwani Kiseketi Chilombo ari kugaya Afurika yuko Afurika ikintu bashoboye ari kuba barusahurira mu nduru cyangwa bamvuga ejo nkazakoresha. Baravuga ati turashoboye, ariko mu by'ukuri nuko nyine pe Afurika baravuga yuko ubwabo baba simvuge ngukira baba ubwabo bivugira ikintu, ariko kugira bagisohoze bikaba ibindi. Iki gihembo cya Norvege kigiye kuba cyahabwa umuperezida wakoze neza. Ese kizahabwa Trump? Azahosha iyi ntambara iri hagati ya FARDC cyangwa ya SADC ndetse na M23. Wibuke neza M23 bamaze gusohora indirimbo. Iyo ndirimbo reka nkwerekemo akantu gatoya kugira ngo umenye uko bimeze. Ese uvuge ese igihugu koko baragifashe nk'uko babiririmbye? Dore ngako. Ubwo umaze kureba iyi ndirimbo nizere yuko ibyo ngibyo nyine ubibonye. Iyo ndirimbo yuko ivuga yuko icyabazanye atari ugutata ubuyobozi, atari iki, ahubwo icyabazanye ari ugufata igihugu. Ese mu by'ukuri baba bagiye kugifata se? Aya masezerano aragira icyo akora, kandi mwibutse yuko muri aka kanya n'ubundi bimeze nabi rwose. Zano za Uvira isasu riravuza ubuhuha. Oya ntabwo icyo nzanye ari ugutata ubuyobozi, kandi ntabwo icyo nzanye ari ivangura ry'amoko. Ntabwo icyo nzanye ari ukwiyerekana. Icyo nzanye ni kimwe gusa, ni ukubohora igihugu. Ibintu byakomeye. Ese aya masezerano agiye gusinywa muri uyu mugoroba, amasezerano agiye kuba yasohoka, agiye kuba yasinywa hagati ya FCM cyangwa igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, birahagarika iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Cyo ni ikibazo, igisubizo kiraboneka se? Situbizi natwe. Aya masezerano mwibutse yuko
na Amerika ubundi ishaka yuko ibi bintu bigenda gutya. Ese mu by'ukuri yaba yavanye amaboko ku Rwanda? Ni ibintu birebire utapfa kumenya, ibintu bicangacanze utapfa kumenya. Kandi mu by'ukuri wibuke yuko ikigembo cya Norvège kitarumvikana, iyi ntambara ntabwo yari yaragize ikintu n'iki na kimwe ivugwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko bumvishe nk'uko wavuga igihembo, bumva yuko icyo gihembo aribo gikwiye, bumva yuko bagomba gukora ibyo bintu kugira ngo bakunde babone icyo gihembo. Niyo mpamvu natwe tuba twaje tukicara kuri mikoro kugira ngo tukwereke aho ibintu bigeze, umenye aho ibintu buri kimwe cyose kigeze n'aho cyerekeje. Ese mu by'ukuri ikigembo cya Norvège nicyo kigiye gukora ibi bintu, ni ubuyobozi bugiye kugikora. Wibuke yuko Tshisekedi Tshilombo Afregisi yavuze yuko igihe intambara izaba yashize mu burasirazuba bwa Kongo azakora igishoboka cyose asabire ikigembo cya Norvège perezida wa Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump. Kandi aya masezerano agiye gusinywa, wibuke yavuzweho ibintu byinshi, abanzi b'igihugu ngo ni ugutinya ibintu byo gusinya amasezerano. Ese mu by'ukuri iriya ndirimbo tumaze kureba yuko bazanywe no gufata igihugu baragifashe? Mwibuke yuko neza aya masezerano agiye gusinywa n'ubundi hari intambara. Ese mu by'ukuri ibi kigembo gitangiye guhosha intambara za Ukraine n'Uburusiya, Iran, Iraq na Israel zikaba zigeze no muri Afurika, bimeze gute? Wibuke neza Tshisekedi Tshilombo hari ibihugu by'ibanze yashimiye, aravuga ngo ibihugu bindi kuba natabishimiye ni uko nyine Afurika twikorera mu bundi buryo. Yashimiye cyane igihugu cy'u Burundi, aragaruka ashimira igihugu cya Uganda cya Museveni, igihugu cyo mu mavuko cya Burundi. Yavuze yuko u Burundi ari igihugu cyamufashije cyane bigeze naho yita Evariste Ndayishimiye umuvandimwe, bigeze naho amwita umuvandimwe perezida w'igihugu cya Burundi, yuko yamurwanyeho mu buryo bwose bushoboka, akirengera ibibazo bye bya Tshisekedi nk'aho ari ibye. Avuze yuko yashimiye cyane Sadeke yuko yashimira ubwo nyine ni za Tanzania, ibihugu nyine byose bifite abasirikare mu muryango wa Sadeke. So nyine noneho ubwo ngubwo mureke twagira ngo tubanze tubagezeyo ko inama mu kanya saa moya igiye gutangira, ahubwo mwitegure mwumve ibirava muri iyo nama. Niba mu by'ukuri amasezerano arasinywa yuko ivamo ibyasinyiwe muri Arusha, muri Washington ntacyo byamaze muri Afurika, nyine bavuze yuko ibyaho nyine ari uko nguko biraba. Ariko mu kanya se ibi bintu bigiye gusinyirwa biraba ukuri cyangwa? Ndakwinginze uhabe mu kanya saa moya wumve uko bimeze. Ciao.